Kasen Kentai Welfare Society Mihmyntdu kawin kiseng traiman so baha ka batray na kabanta ka baha kamiat ka imlang saalang haka arpunyaw terik bat arpupra terik da ka jira pisa ka District Social Welfare Officer West Jainti Hills kala pelong ya ka program ay jinghikai kerpang ya ki khynnah jongki artili ki skul ha RCE Secondary School Mihmyntdu. Haka ni ka jing ay jinghikai kalong na kabenta ki khynnah skul ka RCE School Mihmyntdu bat Don Bosco Secondary School Mukempat Mihmyntdu bat kimat ki balayo jing mentoy ki khynnah lingba ki jing batay na ki Rio Shampang hakini ki RCE kilong ka Child Marriage Prohibition Act 2006 bala batay da ka Jason na District Social Welfare Officer West Jainti Hills. Ka ill effects of teenage pregnancy for adolescent boys and girls bala batay da ka test Mary Suna Metron Civil Hospital Clearyat. Ka Juvenile Justice Amendment Act 2021 bala batay da ka Yalam Sutenga Outreach Worker DCPO West Jainti Hills kadbaya ka ill effects of school dropout la batay de USD lalu Community Mobilizer SSA West Jainti Hills. Hakasngi penkut ya ka workshop lawan Mihmyntdu da ka kong M Lakyang District Mission Coordinator SSA West Jainti Hills kum ka kongsan haka dunia lang ka balapanya da ka bayahon lang pawa President SKWS Mihmyntdu. Layo ka jingkran lingkot na ka Jessica Biam Assistant Secretary SKWS Mihmyntdu bat kikintin kintukan pam ki khynnah na ka Sister Sheila Thomas Headmistress Don Bosco Secondary School Mukempat bat kikintin ay kublay na ka Sister Puspita Beg Headmistress RCLPS School Mihmyntdu. Kakong M Lakyang haka jingkran kalayaro ya ka Saint Kentai Welfare Society Mihmyntdu kabalawat kilat kilinti ban penlong ki program bapher kamtam haka bayade bat ka baha kamiat jengki khynnah ki bawan na ki longyang baduk bat bamyo alat bandit school. Shushu kala amet simi ki khynnah banlong ki khynnah ki bakit khyai ka kamram badri la ka buram akor. Ki khynnah ucenrang to manu hapo arpo wisna ka kentai man ko hapo khatra sna. Satu ladalai ida ka rights of children ma the rights of the children war boys and girl mo hapo khatra sna. Ma ya pair ha MP Act ya pair ka Juvenile Act ko to yi khynnah the Kenlang go cenrang le apok khat pra kam thai le apok khat prasna ha kan ni ka Prohibition of Child Marriage Act u cenrang wa apok apa wisnem dang manu khynnah ka kan thai apok khat prasnem dang man ko ka khynnah ma to lada uniu cenrang empuai apa wisnem ka kan thai empuai khat prasnem Pingi chongkurin yaki kate da pengkan gika kan nikaan Prohibition of Child Marriage Act. Kan nika fine kwasi to kan ni. Mentu dada penyabiyai kini arhot. Ma, dawan giti kilang do, dawan giti kisaduhu ko penbiak. Te lada to day menjur kini arngot le, lada to menjur le. Si sino dia biya hapo kan ni kerta ucerang arpawi ka kan thai po khat phra ka kot ue ka order